Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kajingele yakni election MDC nasyem bet ba ngaburom yakan jongpot ba ngalaya daklinti ladon ke election committee ladon sawut ti candidate ba ki bakwa ba apply kani nare abukut sautrik upay ba ularay panyele mga election ti tangan burom ya ra jongpot ba MP kum kata hari komdon rega clash komdon ini rega mana medi ga dinga perji mot sien komdon kum kata rega kadika it is a democratic country, anyone can fight the election, so ano ba kay kla komdon ni manang namtag manang baka dan ni perji mot sien tiba kwa yale pinyale ni yale let's go to the election. Fight the election. District Council. District Council ni kadi namta ke imlang kasalang bapet lang itis nong ibede lang hima bere ilaka tapta me ukur sam kasi wan sunga lupai ba wa ka mandate janga namta kan ni ke District Council akwa man penklan susu ikian berada don lupa man penklan susu ikian berada don lupa District Council but anong ipi menta tang nak kerteng 22 soyong nong spung artli lupa ki hima nong spung hima soyong kadon ru kasnat hima kabadai nanti nongwa motomor kaba share lang ga border bat ka state Assam tengah kwa bagi pajba badai hantai ke snong tai nong wa motomoro kindan ke jing song suk hantai ka thai nong wa motomoro tengah du lightly imat pengakwa even stress imat bandingkong kadi kum ka grassroots governance number 2 kumba baka party kabla bagi isi party UDP kanika isi bladap la tristom ban pej ya khoj suba Baderu ka solid waste management. But number 3, kumta geographer mo, masters in geography ng majule kini mapping through GIS. Nakwa hi bagini kisnong kihima ki ilaka ki badon hapo ka district council tindan proper boundary and proper mapping. Election is election nga te kamtong tough yun na tough hindi. Kaya nga PBLD ni nakaliang ka party UDP wan nakaliang jong ngilong prepare ngin pipitang nagbanta jong we will go to election and give our best ibu piong mentan ba nakdon ti kyang ki ba dito ka magkan jusu te pila ban je te kendian musai ka pindo ka to ni ki ti ki ang ba kan jusu ay kumalaong manne bari do sonsel babul anak kan jusu ki ang bari kum ga isi manne kala kan pang grassroots governance tang na kerteng ru kelas tunak prap in Aibor ay dor bar sinong start from scratch mo tangin ay kabor ay do sa council ay dor bar sinong ba makihi kinpet kambaha ubay bahas sinong bat ni sara fresh for this council punta kerteng so yung so yung de latif hi war bor kal gumta hi rei matang ai this is the love and faith of the people yanga yaga yin ba ka party ka kum lai hi in the election namali ladap bagi pajba kum bolong hi imla ban thi du pajba da ka bisa rei ni thi du pajba da ka jingi namali name MDC paya so yung tika song shed di kunju ipai ba sim larai la de bras tanganget ni election in long bikumta da ka jingi ni le chupai ba man tu MLA MDC enye tristam bat ngaru da ka mesim mo surit ngapan ke jikersan ni pai ba bikin ai la ka jikersan nam ta ka dikit em nga nganum jer irunok party ngaburom dut ikini political parties nganum keren is pangnono party manong iruno henry ngin keren be ya ka party kemudian jong
ke United Democratic Party. Maksudnya maksudnya Malaysia jet menunggu MDC ke iban pinlek ban penduk itu kan susah penumiang pok saya. Kajin sa sensar pumi hundo apa ngi kembong nadu basdang ngi kani vladep BD bat ke dis council ex mo ex MDC kitrai kumno Henry menta kajing wan de pajba ga ayang mandate nakwa hi bangan lum ngan lang ban pen bha susu mo with tak jemput perkhat jonga mo kajing sempang ga jonga ngana kwa hi ban pen wan dor susu ba kanono kam bangale kabadai apo shnong ne badai apo kahima nginle batsinshar ya kanono kam ban ai kanu karai habashit habashai pajba kinhun bangaru nganhun kamasim ha bangale chupajba mo kumangapan jika shan ban shan dang la job kum tang hinga pa patrai ya kanono kam habashit habashai